Dragi gledatelji, hvaljen Isus, lijep pozdrav, dobro jutro. Evo vidite, nešto lijepo za vidjeti. Iza mene vidite oldtimer karavan Peugeot. Ne znam točno koji je tip, pa nije ni bitno. Evo. Vrlo star auto, lijep. Ljepota za vidjeti. Evo ovako nešto da se novo proizvede danas. Isto ovako identično sa svim dijelovima, evo motor. Prije bi uzeo ovako neki auto starog dizajna, stare ljepote, ima dušu, znate, nego neke ove nove aute pune elektronike i tako. Evo vam otvorena garaža, vidite, ne znam čije je vozilo, vjerojatno nekog mehaničara. Čovjek ga je negdje nabavio, kupio i ide restauracija i zaslužuje potpunu restauraciju auto. Prelijep je auto. I što je zanimljivo, vidite, ima i stare tablice, francuske još. Ko je ovo godišta, negdje 60. godina, s kraja 60. moja procjena. Šta vi mislite? Recite u komentarima i ponovit ću, ide restauracija vozila, vidi se, zaslužuje potpunu restauraciju, jel? Da se vrati, kako se ono kaže, u život. Evo recimo da ja imam sad tako nešto, ja bi restaurirao, da imam viška novaca, da naglasim. A imao bi neki sad novaca i ja recimo za restauraciju, ali ipak ima neke prioritete. Pa ipak ne bi restaurirao, mogao bi se naći novaca, ali eto, ko ima viška novca, kako se kaže, ovako nešto treba kupiti, restaurirati, spremiti ga fino tamo negdje u garažu na postolje i ne vozit ga, jel? Nek stoji. Eto, toliko za video, pozdrav.